Dungal no e gandal nafoore e peewal no e gandal gandal wa gandal alaha gandal wa gandal alaha gandal wa gandal ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Como cita mon Abdoul Madjid Diallo jibinande Guinée Conakry wonda Bruxelles halay engaldo kadi en tintidi batondo lewru sabbando do lekko lewru suumaye en toro Allah yo tawnu endu o tawna en kadi ko alata o tawna en o jutina naym balde den o moƴƴina naym battane on weltanoɗen Allah hattude weltade sabu nane ma o yiɗi en tawede hik ye wonduno e woɓɓe rowani ɓe tawdaka e meɗen hikka ɗum no yoni ko julɗo welto o anda wonde ma Allah okkorimo moƴƴere nde tawata wela heɓude suumaye tawa ɗum hino wuuri hino selli ɗum ko moƴƴere molanade sabuna ndu lewru julɗo si hittinali fi maydu haray fi makko boni sabunade ma nelaɗo mon sallallahu alayhi wa sallama ñande go heɓe kadow gangunal maɓɓe ɓe maaki amin 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 laabi tati ɓaɓe jippike sahabaɓe ɓe landiɓe ko honno makolon amin yo nelaɗo Allah nelaɗon jaabiɓe wondema Jibril ari huɗi yimɓe tato yeeso mi wi amin ko ɗum mini amin ɓe maki no tawa e maɓɓe on mo suumaye adi tawi no wondi e cellal suumaye on accamo tawa mo luttudi bekkatu Jibril huɗimo nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam maki amin mi tangini tun kuddi ko heɓoto ka hoore leydi ɗo ko haalon hatti yo Allah dandu en din kuddi Allah subhanahu wa ta'ala no inni en ka qur'ana makko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kanko Allah o yewti en o aya wonama o yami enen gonniɓe men o yamiri en o addani en o falli e hoore men yen hoolu suumaye o addani en ndu lewru wanno no addirno non e hoore aramɓe ɓen haray o fi honnu ko fi en gonɗi ko fi en gonɗinmo yen andile aya go mo inni ko ɓuri mo ko sendidirta yimɓe ɓen ka makko ko honum woni ɓural ngal ka makko wona margol jawdi wona labbede wona margol cembe wona ɗuɗugol haala ko sendidirta yimɓe ɓen ka makko kanko Allah ko kulol Allah ngol ko ɓurɗo hulde Allah o ko on ɓuri ɓatade mo kanko yen andi noon koye sutiɓe en vola kala mo wala on passeport wiyeteɗo on taqwallah yen andi la kala haray ko o sans papier ko fokkitirɗo kan yelaki ɗon naaru jahannam Allah ta en tawe yahaɓe ton ɓen amin. Abu Talha no sifani en Talha no sifani en hadis nelaɗo ko waddi asar waɗɗo hakkunde makko e goleɓe makko ɗiɗo nene gotoɓe ɓe taɓata ɓe yaadino jihaadi goto e maɓɓe ton wara ka jihaadi ton o woni o yani shahido surwa
ɓe arti ɓe woni ti hitande ɗimmo makko nene goto makko luttuɗon namni kañum kadi waali maayi. ɓayi o feƴƴini wonti balɗe wonti dummunde ñande goo Talha no waali o hoydi wondema kamɓe tatonon hiɓe yahi ha kalambugal aljanna dari. Udditowo baafal udditi noddi mayɗon ka hoore danki mum inni yo naato ko aljanna o naati o yatuki baafal ngal ɓe wontiri nder ton. Kamɓe ɗiɗo Talha e mayɗon shahid ɓe lutti yaasi. Wonoy seeɗa o waɗi o udditi baafal ngal o noddi mayɗo shahid on o wi on naatu on kadi naati o fermi baafal ngal o wonoy seeɗa o waɗi o udditi baafal ngal o wi yo Talha hootu o naatata howtali ka o naatata. Talha yalti ɓay o finoyi o aroyi o sifani koyɗol ngol nelaɗo man. Nelaɗo firtanimo koyɗol ngol ɓayen andi nelaɗo firtanayno sahabaɓe ɓen koydi maɓɓe ɗin. ɓay ɓe firti koyɗol ngol sahabaɓe ɓe fof ngalɗi ko honno mayɗo shahidon sakkitorta natugol aljanna e dow mayɗo on ka danki mum. Nde nelaɗo yumno e geece maɓɓe wonde maɓɓe ngalɗi nelaɗo sifaniɓe non inniɓe ene bila oya feƴƴini oya ko dummonde jeli wuuri ɓaawo mum ɓe wi o wuuri ɗo hitande ɓe wi e nder mum o juulali o hoolali ɓe wi way o hoori suumaye ɓe wi awa ko ɗum ɗon woni explication on ko attori naatugol musiɗɗo makko ka aljanna fi kala oya ko yanɗo shahid. Se ndaari ɗum ɗo ganda ndu lewru no mawni kadu mawdi ɗon yimɓe no jokkitade ɗon sabuna Allah fallata goɗɗum e tagaɗo si wona hala nden hunde ko moƴƴere makko kanko tagaɗo on. ɓay noon yen andi no lewru no arde en duwa heblanade andite enen wuuruɓe ɓen Europe ɗo. Si laamu ngu wi janngo à partir de 1er juin ko solde kala ko yeeyete ko soodete e ndi leydi ka wuuruɗen ɗo fof mum waɗama moins 90%. innama mo kala ka compte mum yo versanama 10 millions d'euros. ɓe wi mo kala yo soodu ko faala kono watten eyi moto mo kala sooda ko faala kon ka awa ko ɗum woni arde heeso ɗo. suumaye on ko lewru solde ka balaji heɓoto si ndu feƴƴi balaji heɓota ko ka hoore leydi wano heɓorta e lewru suumaye. sabuna sa waɗi gootum ko bilandema sappo naɓi yeeso ko 100% wonaɗa yoɓede. sa waɗi gootum on te paye 100%. ala ɓowɗoma waɗande ɗum ka hoore leydi ɗo. andi to noon wona balaji ɗin naadoyta en ka aljanna kono ko ɗin jonnoyta en place men on ka aljanna. kono waɗirɗa maɗirɗa balaji o towirɗa dalde ka aljanna. ko noon soodirta ferarije wonde nder ton nden ko noon soodirta galleji wondi ton ɗin ko ɗin balaji soodirta kala ko wonki faalete ka nder aljanna. haray ndu lewru suumaye ko solde heɓugol balaji mo kala yo wakkilo immo juula janga Qur'an e to waɗa e ndu suumayidu ɗo e moƴƴere ko waɗali e suumayiji luttuɗi ɗi o hoori ɗum fof
o waɗa hoore makko challenge o eto o wiya hikka mi waɗay ko mi tandinanoki mi waway wadde sabu hombo fi Allah subhanahu wa ta'ala haɗay si ndu lewru no arde yen hani heblanaden fo laɓɓinen wonki menkin kandu tawayen konna gujju wonɗi hakkunde men enen musidal men ngal etoɗen looten ɗin ɗi fitte ɗi itte ɓe taƴodirɓe fof tuggidira saakiten ko wiyete kon ɓuttu e salam hakkunde meɗen no tawa ko atteten sabborade suumaye watti honno laɓɓinen hoore men telema ka wonki itten kala ko wiyete yingo e ɓernde men ɗen anditen si tawi en luttiri yingo ka wonki men hay horuɗen suumaye on bo halay ko haba a mansura halay nafata en sabuna Allah ƴettata golle men ɗen looten ko wiyete ko yingo itten ɗum ka ɓerɗe men anditen wondema o suumaye no arte howtay ɗo tun épidémie yingo ngon fuɗɗo hakkunde julɓe ɓen kala yawɗo waggol naafilo no tiggude téléphone on yeeso mum waɗa live naafilo etoɗen ha hala golle men ɗen ko fi Allah tun suuɗen ɗe jama o suuɗiren golleji men moƴƴiɗin jama o no suuɗirta non ayibeji men ɗin ɓayi mo ɓe men no mari ayiɓe mo ɓe men no suuɗi ayiɓe mum suuɗiren non golleji men moƴƴe ɗin tan geɗo yingo naata sunnana en ɗi bonnana en ɗi kala ko wiyete mawnintirnare e kongo etoɗen itten ɗum e wonki mankin sabuna man kana fi qalbihim misqala zarratin min alkibar yen andi ko ɗum woni natija mum yen andi ko ɗum woni conséquence mum o marɗo mawnintirnare haray golleji makko ɗi kadi jaɓetake ñan Allah haray no tikkani mum etoɗen laɓɓinen ɗum ka ɓernde men ko hikki ɗon neɗɗo sino sutani suumaye yo eto o wakkilo o moƴƴinana hoore makko programme lewru suumaye ɗum o moƴƴina programme o wiya o suumaye ɗo o tan ɗo ha o tan ɗo ko ɗum ɗo mi watta o tan ɗo ha o tan ɗo ko ɗum ɗo mi watta ƴetten tanji men ɗi soodiren baraji ɗin ɗin baraji soodano en ko woni konga aljanna ko musidɗo mon on Abdoul Madjid jibinande Guinée wuuruɗo leydi Belgique mi siide Bruxelles alay en gasa haydi alay inchallah moƴƴere e baraji no e gandal jikke e teddungal no e gandal nafoore e peewal no e gandal gandal wa gandal ala